Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Langlok so wo phong teron arong amikar chelan teron keso ke bat bom pena jok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso alangli tumbang hiniapan a hema sora tumpen keso kachilang chiapan kerap katuhangpo Chitia chiklo ni pai troxy ningkan suri hinira inkoirapthi arni lakha krepthi korkanthi constituency ke parlo langlokso wo phongtok bi arong amikar chalan teron alangli chiklo joni soselo alangli keso ketan pikpen non ke adima longpen cheterek ama thur un edetlo Lausi alangli tum a hemasor lapen asopo tumpen nilituma phan birta nangki piatengsi alangli tuma hem an kahumridam padolo La Sohut alang litumpen nangka tuning ridun alam teke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang apan prab jinpen nang rapdun vek thapusi a hemasor apiso phudang sinar pipen nang pachinidun alang lipen prab jinpen kerap tami chohang ponsi tuning riponlo Lapen lakha kripli korkanthi constituency MAC mate non ki khidun bom Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ake hai Raju Tiso aphan sitame prabjin pen keso kachelang ponchia phan tangka kadure along nang rapdun vek thapusi alang litum pen tuning ripo Langlok so ahawar wo phong teron arong amikar chelan teron aphan keso kelang ponchia phan a hem kedo an ahor musitame chepadoi laplo Non ke keso kelang ponchi aphan tangka kadure pen ajok hemalongsi keso aphan pachechak aret lopusi nang pachinidon Lapen alang litum Karbi asi an setame charkli anke charkli lablo setame kemechi anat thang ang thekamatsi avedet lopusi chethanpo Non ke kemechi anat aphan ke thang ang thekamatsi avedet ason lopusi a hemasor phudang sinarpi lapen Aso po tumpen nilitum perangke atum kahumri damahut nang chithandun lapen nang chuning ridun. News report Karbi Anglong News Channel. Comment tu pen ofisu ini isu ike. July August nan ga chikiloni bang pura puri lama kidi. Tapi nang itu non bang ke la isu kecil lagi kan hobiya bang ke ada dialogo. Elang di. Asinang itu bang non bang ke la bang sunon isu kecil lagi kan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ante de dagitum korganti konektensi long kalau misalnya itu sepantaran nang itu kerap. Jalan mah. Mana tumarong mas sangat. Ini tumarong bangke bukan teron narong. Kontrolan di. Itu korganti konektensi dengan itu. Mana itu mana nengi jang tunggu jat kan istami kisu cilangi panang rapi bekta tulang nobo. Tulang lah. Kehai rayu tu konsil chairman speaker ampe ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kan. Rapi bekta tulang nobo. Yang kata kita loy si data kita loy. Yang anda yang long kita nanti kita si nerapat. Orang tu pengtelan orang yang lokso. Men to monar weke thejok diuri ingleng aradatum kaningri Ni jang Karbi Anglong ke parlo jengkha outpost angkang men to mon arwe ke thejok diuri ingleng arat kaningri Chitia chiklo ni phai troxy por phai kresira achitim a por malop men to mon arwe ke thejok diuri ingleng aradatum kisungna lapen to war thengpi bap thebajok a dabako ke gari motor ka cheleng sungnanglo Lapen lapu forest asai hemalong pusitami thengpi ke bapen hem asar nung henuponlo Lapen adabako ke gari motor kachelengke forest asai pen cheparnang lupusi ningjepo Lapen don troxy narke bahemke thengpi babrai ridet ajok kedok ethak sungnanglo Bangso atomon arwe ke jangpen diuri ingleng
arong amikar lapen giri tiniali forest bidalong chokomar atumpen JCB hangsi towar pang thaipon lapu meri hing anda thengpi ke babajok ari dakpon laplok lapen giri tini ali forest bidalong kapalom chong thengpi anta tomon purpon lapen pang thaidang asonsi thekpon lo sonsi giri ingleng aradapan kar chupona hutke hemrit ke hinupon lo sita kopai kemi penajok munit ke thang thelang pusi ningjepon kheruni pen kam singdera report Karbiang Long News Channel Ladak dari England arang tobe magic krenia por malamase arbe kejang tomoni la ase koson sot tene thedulo amat thengpi pen towaran ta forest la ta thengpi ba phet munit chela tene dal la pen ke la pu la forest hema along a gate pensi adavako bange gari taka cheleng Don ko ana hem si thengpi ba pon la don proxy ba don arke bak de ji ni tum pini ki song ke boy son la son ba ga no marke theklong lela son ba ga vela sita hem bang la forest hem long mata la ta ka bak check le la pening hem la tinia le de ngai hem la doctor thengpi ba bu la pen la dokan long ta la engleng hem dokan bang thengpi ba bu lo doctor Daithor Taekwondo Academy Training Center along Taekwondo student Atumapan Taekwondo Green Belt exam kipipo. Patumi ni Pai Troxy Chitia Chiklo Ninkan Surihinira Inkoira Piarni Lakha Inkoira Trok Dua Bargri MSC constituency Angkang under Daithor Playground along Taekwondo Academy Training Center along student Atumapan Taekwondo Green Belt exam kipipo. Labangso Daithor Taekwondo training along coach kipipon mate master kipipon lake Mr. Gogon Loi Taekwondo Black Belt third dan Anparta National Taekwondo referee along si claim dunbom abang pusi Ladak Daithor Mini Stadium Playground along kipipon Lapen Ladak Daithor Taekwondo Academy Training Center along student atum non 10% atuma phansi training pipon bo lake Sarche Honterang Clartin Terang Thir Thiprong Hang, Viston Sinar, Ni Marlin Terang Pi, Sebastian Terang, Ojira Terang, Lapen Kivian Sinar, Sarlong Kitokbi, Onyx Kiri Sinar, Labang Kep Abang Pu Atuma Phansi Taekwondo Training Pipon Bomlo. Lapen Labangso Taekwondo Academy Keteng Sike, White Belt NC, Non pen abangke kedamtang Junipa Inkoirapo Ninkan Surihinira Inkoirapi Arnipen Ladak Daithor Taekwondo Training Academy Center along starting training piponlo. Lapen ke September ni Pai Troxy Ninkan Surihinira Inkoirapi Arni an Chiklojoni Choksi Taekwondo Green Belt exam piponlo. Lasi nonabangke Taekwondo Green Belt si Taekwondo student atum en ponlongpo. Lasi isi Taekwondo training ke enpon ke bang pen kache theng RG aphan kali laki isi self defense aphan la pen jongsi national game along ledun pulote commando army black tiger a service ke training enpon pe pin penta service ke longchi a chance do Lasi Daithor Daihuri Rangsali area alom komatne abangphu Asumar Atumaphan nang kapadunji ning hangdo pulote Ladak Daithor Mini Stadium Playground along nang contact igno Lapen ke Ladak Kachirabdun lake Daithor Taekwondo Academy Association Atum Aphan Kachirabdun thu lake Daithor Langklangwong Sport Association DLSA Atumta Chirap Chetodun puta Chethanpo Lapen student guardians atumta nang chirap nang chitodun pik anputa Taekwondo Academy Master Mr. Gogon Loin Pen Than Pontu Dua Bargri Pen Edverson ko report Karbiang Long News Channel আজি আমাৰ সেপ্টেম্বৰৰ 7 তাৰিখ আমি এমাহৰ আগৰ পৰা আমি প্লান কৰি আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেক টেষ্টৰ কাৰণে আজি টোটেল আমাৰ মহৰামুখ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি দেশৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি টোটেল মিলাই 25 জন এক্সামত বহিছে আৰু ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিছে
এক্সাম দিব আহিছে এক্সামত যিটো কলা কৌশল দেখাব লাগিছিলে আমাক সকলো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দেখাইছে ভাল পাইছোঁ মই চিফ হিচাপে ভাল লাগিছে আৰু যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো টাইমৰ মতে আমি এক্সাম দি লৈ থাকিম আৰু আগবঢ়াই নি থাকিম ধন্যবাদ মোৰ নামটো মিষ্টাৰ গগন লয়িং মোৰ ঘৰ ৰজাবাৰী ইমানটোহে আৰু আজি দেওথৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি আৰু মহৰামুখ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমি দুয়োটা একাডেমিৰ মাজৰ যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিলে তেখেতসকলক লৈ এটা বেল্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বেল্ট এক্সামত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থী আহি ইয়াত তেখেতসকলৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু সেই দুয়োটা একাডেমিকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আমাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গগন লয়িং ডাঙৰীয়া তেখেত এক্স আৰ্মি হৈ পেলাই বৰ্তমান ৰিটায়াৰ্ড হৈ আহি তেখেতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট সংখ্যক কষ্ট কৰি আগন্তুক দিনত একোজন সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে তেখেতক আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে যি বেল্ট এক্সাম দিলে সেই বেল্ট এক্সামৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ এটা ফলাফল নিৰূপণ হ'ব গতিকে আগন্তুক দিনত নতুন বেল্ট তেখেতসকলে পাব আৰু সেই বেল্টৰ জৰিয়তে কেৱল মাত্ৰ বেল্টতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আগন্তুক সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে নিজৰ অঞ্চলটোৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে নিজৰ দেশখনৰ যাতে নাম উজ্বলাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ lapen solangdo kar biara doan aphan nilitum daithor taekwondo academy lapen karbenglong taekwondo association hin ben kardom nali bpg relo kardom lalo ladak kedam tang june 25 pensi laso taekwondo kethan pangcheng ponlo taekwondo kacharli mate karate kacharli lake kacheteng aphan gali it is self defense and sport ase kaddu ko vesta me manghunang ne nilitum la charli lobte chetheng iere ji chebong iere ji la gali chetheng long le chebong long le lake it is a part of sports aporsi kaddu ko vesta me non por bang nilitum la sports aba angke nilitum paching thur poni papa prang poni lasi la dethor dehuri angkang alo kedo penangana o somar students atum taekwondo ke charli aning hang do ta hai nilitum tame wang pen le dak dethor along han bom so long nan tum ba wang pen ang charli dun me la pen nilitum la non la so taekwondo along han bom master amen lage gogon loing alang lige ex army ex indian army one star la pen si alang li than pono la pen alang li la so indian army along sakuri ke chilong nun ta la ta taekwondo pen a join ni pen si alang li long lo la son si alang li than bom pen bangkret truck amuni ta tum phan alang li tum police mane defense along sakuri pi palong dun lo la son tak taxi ili tum la dak la daithor along taekwondo ison pen ta non biek hak la alang li tum non pen jong si bor idun pen ang so an li dun lo pete mo la hai war sai boreng war sai stami kilong pon ji aphan a chances do laga isi ili tum ning bi dang ne la taekwondo charli pen chitheng chichau yere nei polam gali laga imithang a hel la phanta kachi lang lo la pen this is a part of the sport asonsi ili tum che support nei la pen nili choro ing tung la dak daithor along non than bo ma somar dang sari dum ma somar apo pi a guardian tum support pick ha kicheng 25 june men pinian da lang tum support pick join si pini la dak la bel exam along sitame an chorap sar nang pustame lang tum ning jiber head pen ok wan han wan pen si chorap sar ya phani tum dak kini pono la pen pini bangke cheklo yoni than head pen o somar tum kanang deng thek ma thek thema la hai apia po phan ga papa thek long ji la pen bel promotion ji phan si bel exam ni tum kibi pon lo la hello la sini tum la puan kang tang chini yo gale lang la si kado we tum apen a support nei la sena tum support nei tum chunu ji la pen non apor tum dai thor lo along kaprek a homoisa do akisung do la hai akisung pen la sport ahin pen isi abangala taekwondo da galang lo la hai pen dai tum ga chepa jok kon je war sai lo la sena sum same wang pen a chito do non ni tum la un an por ipon ji la pen tum ka chera phito sin tum chun pon thai lan hello Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me